Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta iba sa ti Proverbio 29, versikulo 15. Pagimbagan dagiti ubing ti panangisoro ken panangdisiplina. No mabaybayan ti ubing nga agaramid iti kayat na, ibabain nanto ti inana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Aramidin nyo dito balay, Samantha, Jomar. Awan ka dito aramidin ita, Abi? Apay? Intayo man ang agay-aya mi di balay. Diyak kaya tirumor? Okay, inton maminsan nga rodan No kaya tiyo, di umunag kayo, tagbuya tayo iti TV dito balay. Amangan nagungat ni nanang mo. Saan? Sigurado ka? Sige, umunag kayong tagbuya tayo. Apay nga ita kayo laang. Sa dino tinapnapanan nyo? Nakibuya kami nga min iti TV iti balay da, Abi. Di kayo pa'y nagpakada kanyak. Sorry, nanang. Inton maminsan, agpakada kayo, wan? Wan, nanang. Jomar. Nanang. Saan anasaya ati kastangar aramidan nyo? Kasanulaangan no maamuan ti amayo aday tala agpaspasyar ti aramidan nyo. Saanan ama ulit, nanang? Rumbang laang. Sige, in kayo manganan. Addan na luto amakan iti lamisaan. Abi! Apay, nanang. Asino tinangkis sa iti chocolate ngayon dulin ko? Diyak ka mo Sa dino nga minti nang ikargaan nyo aya. Dito'y drawer ti kabinet ko. Awan mo tinalanak, nanang. Kat, asino kumatidad dumamangala? Si kamot lang tada dito'y. May nakibuya iti TV da Samantha ken Jomar. Kaaw-awid da lang itay. Ay, unay kamot tanabi. Saan ka di ngayon bagak kan kasan mo apaunagan dagiti kaya ayam mo dito'y balay? Agtatakaw mo't gayam dagichay. Diyak mo't ngamin amo agtatakaw da Jomar ken Samantha, nanang. Ita, amo mon. Sapay nagngin na dayja tsokolate. Di da ka pa ulan na bayadan dayjay. Nangrunak at makitang-tangdan lang tinada. Di mon papaunagan dagijay dito ya. Nangag mo? Nanang. Apay agpungpungtot ka manen, bakit? Masuronak nga rod. Apay ka di. Naksayan ti tsokolate nga indulin ko. Amangan mo't nagkamali ka lang iti bilang. Ay na, inulit-ulit ko binilang. Isong amok numano tinagbati. Amangan mo't inalat anak ta, bakit? Saan ka numot nga iso tinangala? Ngamti ko na kanyak. Imay nakibuyan dagiti kay ayam na ditoy. Sigurado nga iso da tinangala. Ay, saan ka kumamot nagpabasol bakit? Nangrunagat awan mo't pamanagnak mo. Anya nga rod ti kahit masawan ngay Manolo? Agtatakaw ta anak ta? Saan tayo abastag pabasol latan? Ken saan tayo apabasulen dagiti anak ti karuba tayo? Nanang, adda ka di ipaaramid mo kada kami ken ni Manang Samantha? Awanan anak ko. Nakadalos kayo mutan. Apay ka di? Mabalin ka di amapan kami makaiayam? Sa dino manan? Di tala ang kaaruba. Sige. Yay! Ngamti ka na yun nga ibilin ko kada kayo No makiayayam kayo, makiayayam kayo laeng. Saan nyo anay nayunan iti kalukwan? Anyamatan ni Nanang, ulit-ulitan na. Palpalagipan kayo laeng. Tapno saan nyo amalipatan, anak ko. Awan ti pagdanagam, Nanang. Agsingsingpet kami kan ni Manang Samantha. Di mi kayat nga agbalin asakit ti ulo kada kayo. Maragsakan ak unay nukasta, anak ko. Diakon kaya ti agay ayam dito kalsada, Samantha. Jomar, nagpudot. Kat sikaan na gawit ka na, Abi. Ay, anya nga tanumapan tayo manin agbuya iti TV iti balay. Kawanda na ng kantatang. Si Kalatan, Abi. Dito'y kami pa'y ni Jomar.
No saan kayo ang sumurot? Kaya't asawan day ta, akagurgurad akon. Anya? Saan mo takasta, abi? Apay nga rod adiyo kaya't ti sumurot ije balay. Kababain mat ngamin, no kanayon nga da kami ije balayo. Ay na, kas kunak itay, adda na panandana ng kentatang ko. Iso nga awan da ije balay mi. Amangan no makapungtot da. No maamuan da anapan kami nakibuya iti TV yo. Saan matakas dyan ni nanang? Intayo kit din. Buyaan tayo manan ti paborito yu apabuya. Urayan dak dito'y salas, ah. Sige, manang abi. Papanam, abi. Adala aramidok. Agsubli ka adago sa. Wen, mapanak laang ije silad da nanang kentatang ko. Sige. Saan kayo nga umay jaya? Dito'y kayo laang. Anya nga mintaramidam, aya. Basta, dito'y kayo laang salas. Agbuya kayo iti TV, aginggat kay kayat yo. Sandak apakibyangan, ha? Nasabat ko da sa mantakan, Jomar. Dito'y ka di balay tinaggapuan da, abi? Uwan, nanang. Anya? Apay ka di. Saan ka di ngayon bagakkan ka di mo papaunagan dagijay dito'y? Agtatakaw dagijay. Ipilit damat namin ti makibuya. Addala na po ka, talagang agsumbat kanyak dagijay. Kuha nanang. Nakitak ni Samantha nga imunag iti siledyo. Anya? Anya tinaramid na iti silid me? Diyak mo ah. Apay nga ngayon palubos mo nga mo nagiti silid me. Amumat nga dahil bati ka kwarta ijay. Napanak namin imisbo. Idi nagsubliak. Nakitak ni Samantha naggapo dita siledyo. Lakay, bilangan man no kompleto na ito indulin mo kwarta. Kasla, saan mo't anakot-kot eh, bakit? Hapay ka di. Naksayan nga min to indulin ko. Ingkabil ko diti pandagtipungan ko. Amang ano kinisayan di anak mo ah. Na, saan mo't ngagtatakaw ni Abe? Dagiti kaya ayam nakit di ati nagtakaw. Kasano anay baga masaan niyag tatakaw ni Abe? Anyat kayat mo asawan? Amo mati ugalit anak ta. Nalaing nga grason. Anya? No kasta, mas patsyam dagiti anak ti karubang am ti mismo nga anak ta? Saan anasaya tagpapabasol? Nangronakit, saan mo mat nga mo tipod no? Amang ano si kanto lang ti mapabainan. Ay, saan? Idida mo, tsokolate tinalada. Ita kwartamat. Sa dino ti papanam? Mapanak di tabalay ti karuba. Inaksingiran nida. Feli! Rumor ka man dita! Ne, si kamot gaya Marilos. Anya ti masapol mo? Imayak taw may ko ipakaam mo tinaramid dagiti anak mo. Ha? Anya nga inaramid da, Mare? Agtatakaw dagiti anak mo, Feli. Ne, saan kumamot akas ta ti ibagam, Mare? Kanayon ko abagbagaan kan palpalagipan dagiti anak ko. Imposible nga aramidon dati kasta. Tapno ibagakkan ka niya, Mare. Idi na minsan, napanda na kibuyay di balay. Naksayan ti tsokolate nga ituldulin ko. Ngam nagululi makaklaan. Ita, nagsubli damanan, kat kwartan tinalada. Di kagdanag, Mare. Kasaritak to dagiti anak ko. Kat no agpaiso nga dati nakaw da kada kayo, siyakton amismo ti mangisubli. Rumbang lang, Mare. Agsubli akin tin bigat. Tala ag ti sukat tinalada. An-anuam day ta istik, nanang? Agpudno kayo man adwa kanyak. Adda ka di tinakaw yo, idinapan kayo nagbuya iti TV, ije balay daan tiyo alus. Ha? Awan mat, nanang? Saan kami mat nga agtatakaw, nanang? Agpudno kayo kanyak. Awan ti inalalami nga uray anya. Pudno ti bagbagami, nanang. Ala, umay ka. Umasidag ka kanyak, Samantha. Diyak kaya ti mabaot, nanang.
Kanayon kayo apalpalagipan. Ngam apay nga inarami julat ta. Nanang, di yu ko man bautan ni Manang Samantha. Pudno ti bagbagami. Agpudno kayo kadiwan no saan. Pudno ti bagbagami, Nanang. Awan pulos tinagtakaw mi. Nakibuyag kami lang. Mabalin ka ding agsarita ta, Abi. Anya ti pagsaritaan tatang. Agpudno ka man kanya kanak ko. Sika ka di tinangalay ti chocolate kan kwarta sapsapulen tinam. Ay, sana siyak tinangala tatang. Apay kumatakawak ngay ni Nanang. Amok ti ugali manak ko. Apay ngamin aya asyak ti pabasulin nyo. Pudno mo't asaan asyak tinangala. Sigurado ka? Wan tatang, talaga asaan asyak tinangala. Masuro na kiti day Jafeli. Apay ka di manan. Kanunungan na ti dakas nga rami dagiti anak na. Psst! Di mo piksan tagsawa. Katuray pudno mo dagiti bagbagak. Agtatakaw dagiti anak na. O, kat, adang arot pamanagnak mo. Ta sino kumatidad duma pabasulag. Kat iso dalang mo ti umumay diti balay. No apay mo't nga minakanayon da nga umay ditoy. Amwen pa'y mo't ano pudno, bakit? Saan ka basta papabasolatan? Nang runag at awan mo't ti pamanagnak mo. Nakababain. Naa. Apay kanunungam dagiti atat tao. Agpudno ka man kanyak Manolo. Adda ka di relasyon nyo iti day Jafeli? Di ka kadyagbain iti day tangay bagpagam. Apay nga ron na kasta ti bagbagam. Isakit mo ida. Gaputa saan ama iparbang agpabasol kalatan. Nang runak at awan mo't nga ron pamanagnak mo, bakit? Kasanulangan, no ni Abi gayam tinangala. O, di siya ka tinakababain. Lakay, Apay ka de. nabiro ka kung ti tsokolate kan kwarta mapukpukaw. Sa dinong itinangalam ka da kita. Dahil kwarta, inalaki ti pandagtipungan ni Abi. Dahil mo tsokolate, inalaki di sirok ti kama na. Kurang dagitoy. Kat, atapag nga mga intugot ni Abi di pagadalan da. Ay, na yan da dyan anak ta. Naglay nga grason. Uwan nga rod. Ay, dagiti man lanak ni Feli ti pinapabasol kon. Diyay mo't gayam anak ta tinangala. Iso abagbagaan taman dyan anak ta. Kita amuna pa yan tagulbod. Ay, uwan nga rod Nagtalo kaklaunay kan kuana. Anyangay nga rod. Nalpasan. Pinas ka nita. Kasaritam ton dyan anak ta. Inton sumangpat. Naimbag ta simangpet ka na, Abi. Ni, apay nga tigam yung nga steak, Nanang. Yag mo man tabag mo. Apay kuma. Di mon saludsudan no apay. Basta yag mo tabag mo. No di mo kaya tabautan ka. Ano nyo nga mintibag ko? Pakibiyangan nyo la amin. Di nakman sungbatan ni tikasta. No di mo kayat nga itad. Ipakitam kanyak no anya tilinaon tibag mo. Apay ko mga ipakita kada kayo ngay. Kat kukwak mat daytoy. Agpudno ka man kanya, Kabe. Sikatin ang kisa iti tsokolate kan kwarta nga iduldulin ko niya. Imbagak matin kada kayo asaan asyak tinangala, Nanang. Kat nangalaam nga rod, kadag ito'y tsokolate kan kwarta nga inalak iti silid mo. Kanapay adi mo kaya takita tilinaon tibag mo. At ay lamlambang mo. Kwa, Nanang. Ne, apay ngagsangit ka ngay. Siyak tinangkisay, Nanang. Anya, mangibabain ka. Saan kami mo ta nagkurangan ng bagbagakan ka? Namabayakas na tinaramid mo. Nanang. Dinadaal mo ti panagtalagkukan ka. Pasensya kayon iti inaramid ko, Nanang. Sige, ikarim kanyak adimon ulitan tinaramid mo. Tano ulitam tupay. Talaga ama karaman kan kanya. Wala nang ikarik. Sana na maulit. Sana, Nanang. Naimbangal daw mo, Mari Feli. Sigamot gaya, Mare. Umunod ka pa Ay, sanan.
Adala na patag nga ibagakan ka. Pasensyakan no pinabasol ko dagiti anak mo nagtakaw. Jaklaim pagarup. Jay gayam anak ko tinangkis sa iti iduldulin ko at tsokolate kan kwarta. Okay lang kanyak mare. At least, ita, amo mong tipod no. Ay, uwan nga rod mare. Jaklaim pagarup maaramid ti anak ko tikas chay. Bagbaga amton mare. Amangan mo't no inispoiled mo. Ay, uwan nga rod mare. Jak ngamin binabao tapulos. Ta kakaisonaket nga rod nga anak mi kanila kay. Iso abasol ko, ta inispoiled ko ngamin. Nasaya at matlaang noong tamsag paminsan mare. Iti kasta, dinanton ulitan dagiti madi nga inararamid na. Ngam kita amlaang tasaan mo asobraan. Kaasi mat di ubing. Uwan mare. Ay na, pagyaman nak, tamawatan nak. Kabayatan nga ubing pay dagiti anak tayo, intay ipasagapsap kadakwada tina Kristyanuan a kababalin, tapno iti panagdakkel da, tinalintag adalan ti pagnaanda. Papagayam, ditahan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jofer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.